محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا ولي في هذا الكتاب الإمام بن حجر الأسقلاني ثم إلى رسل بهذا المقام الجد عبده وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وعن عمر بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب لن saking سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه satamana سيدنا عمر iku khatabah mituturi pidato khitabah sapa Sayyidina Umar faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Umar inna unasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sak temene manungsa inna unasan sak temene manungsa iku kanu padha ana sapa sinas ana iku yu'khaduna den ukumi sapa si manungsa dihukumi atau diberi sanksi sapa si unas den hukumi bil wahyi kelawan lantaran wahyu kapan fi ahdi Rasulillah ing dalem zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal wahya lan sak temene wahyu saiki dan Sayyidina Umar iku qadin qata'a teman-teman wis putus apa si wahyu wa innama na'khudhu lan angin pastine natrapi atau ngukumi sapa kita kum ing sira kabeh wa innama na'khudhu lan angin pastine ngukumi sapa kita kum ing sira kabeh al-ana ing dalem saiki ngukumi bima kelawan barang dhahara kang jelas pertelo kelihatan secara zahir lana kadwi kita min a'malikum saking pira-pira amal sira kabeh rawahu nyritakaken hu ing hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari hadis sangkun ki lanjeng nika dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab
beliau berkhutbah, membaca khutbah. Beliau mengatakan, inna unasan kanu yukhaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka orang-orang yang dihukumi berdasarkan wahyu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang wahyu tersebut sudah terputus. Sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya wahyu turun. Wa innama na'khudhukum al-ana bima dhahara lana min a'malikum. Dan sekarang kami akan menghukumi kalian dengan perbuatan-perbuatan kalian yang nampak. Barang siapa yang memperhatikan kebaikan, menampakkan kebaikan, maka kami pun akan mempercayainya dan mendekatinya. Dan barang siapa yang menampakkan keburukannya, memperlihatkan keburukannya, dan kami pun akan memasrahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang memperlihatkan keburukannya, maka kami tidak lagi mempercayainya, meskipun dia mengatakan bahwa yang tersimpan dalam hatinya itu adalah perkara yang baik. Karena sudah menampakkan sesuatu yang buruk, maka kami tidak mempercayainya. Hadits neka menjelaskan menilai seseorang daripada segi zahir. Manusia tidak berhak menilai seseorang secara batin, menilai orang secara zahir. Kenapa? Karena zahir nampaki kebagusan, maka orang kena percaya. Ini tetap berkaitan kelaban masalah syahadah, masalah penyaksian. Mun nyari saksi, mun nyari orang saya kena percaya. Saya orang saya kena percaya, ya berarti orang-orang selain munafik. Karena beri tak kena orang munafik tetapi napa? Saksi. Zaman Kanjeng Nabi, can Sayyidina Umar, orang-orang munafik nikah etemo. Iya maksudnya etemo untuk tak ngebel Al-Quran fulan bin fulan munafik. Ruwa A si A bin si A munafik enten, cuma sifat-sifatnya nampak karena pakaton bi Gusti Allah. Can Sayyidina Umar setiap wahyu lah tak ada, malaikat Jibril lah tak turun boleh ngebawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun cuma ning bulan Ramadan ning Lailatul Qadar. Nah terus dak remah untuk mengetahui orang jejak munafik, orang ini kejak benar munafik. Jika menampakkan amal baiknya, ngatonaki kebagusna, maka engkau percaya. Dan Sayyidina Umar benar kok asem ada orang dia. Tetapi mon orang jerilah nampaki kelakuan cubaan, sekalipun dalam batin di kebagusan sebenarnya, maka engkau tak mungkin tahu dah isi dalam isi batin apa jadi orang bagus atau orang coba, engkau tak mungkin tahu. Maka engkau cuma ngukumin secara zahir. Zahir bagus, maka engkau percaya ada orang jeria. Bisa jadi engkau ngangka sebagai orang, sebagai saksi, sebagai orang saya kening percaya. Karena Al-Quran tak mungkin turun boleh. Zaman Kanjeng Nabi ya temu orang munafik nih Pak. Zaman Gusti Kanjeng Nabi. Banyak Al-Quran nyebutaki tentang orang-orang munafik nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun.
ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. Ayat munafik nih ning Al-Quran beda ayat munafik, beda surat al-munafiqun. Kabeh surat di Gusti Allah supaya orang mereka lebih ngesteteh. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Jika datang kepadamu al munafiqun, orang-orang munafik, dan berkata nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Orang munafik ini kan nampak aki, orang munafik ini kan nampak aki seakan-akan iman ke Kanjeng Nabi. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, sedangkan Allah Ta'ala sudah mengetahui, mengerti, innaka la rasuluh, engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiquna lakadzibun, dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui tentang orang-orang munafik, karena orang munafik benar-benar ada orang yang berdusta. Apa ciri orang munafik? Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka tadi itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, sebagai tameng. Apa sumpah baca dari munafiknya? Wallahi Rasulullah ajira adalah utusan Allah. Wallahi dia sumpah. Lah kan dari munafik nih kan. Ittakhadhu aymanahum junnatan, menjadikan sumpah sebagai tameng untuk menyelamatkan diri. Fasaddu an sabilillah, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan-jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Mudah dan Kanjeng Nabi hajo iman ojo engko, tapi menghalang-halangi orang untuk menuju ke membela agama Gusti Allah. Anapa? Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu adalah karena mereka sesungguhnya telah beriman kemudian mereka menjadi kafir, lalu hati mereka dikunci mati oleh Allah, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Tak tahu siapa anjirnya orang se atene tertutup pun. Terus Allah Ta'ala mensifati orang-orang munafik zaman Kanjeng Nabi ini. Zaman Kanjeng Nabi Pak, boleh zaman setia. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Wahai Nabi Muhammad, mun sambian neka oneng de orang, jika engkau mengetahui, melihat mereka, tubuh mereka, maka mereka akan menjadikan kamu kagum, bekal gawok sambian. Tu'jibuka ajsamuhum. Betul depan mapan re munafik nih. Dan sebagian leso leje yuluyu nyak banyak kayak sakit sepek munafik je gagah rang sakit. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamu wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Cak nika menggiurkan. Mun ngocak nika kesap. Bodono agawa aki. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, jika mereka berkata kamu akan mendengarkannya. Bagus takatan, perkataan mereka sangat teratur karena pacet bersilat lidah pintar mereka. Ka'annahum khusyubum musannadah, seakan-akan kayu yang tersandar. Khusyubum musannadah, kayu yang tersandar, bagus
lurus rapi sarah. Humul adu fahdharhum yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum. Mereka adalah musuh Allah. Fahdharhum, hati-hati jamaah semak. Aneh ke sifat orang munafik. Mon ngocak pinter, orang apan mapan. Gusti Allah sabrik sifat nih kan. Apa boleh sifatnya? Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, orang-orang denak, mereka mengatakan, jika dikatakan kepada mereka berimanlah kepada Allah, ta'alau yastaghfir lakum, maksud ta'alau denak maksudnya iman apa anda ke Gusti Allah, agar Rasulullah memintakan ampun kepadamu. Dari mana kau canggah neka? Ayo iman ke Gusti Allah, entar ke kanjeng Nabi, sapa aja sapora tulisan minta aki sapora bi kanjeng Nabi. Lawau ru'usahum, mereka berpaling muka, membuang muka. Saya munafik nih. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Mereka berpaling, mereka membuang wajah. Sedangkan mereka wa hum mustakbirun, mereka orang yang sombong. Tak gelem. Karena orang yang nurut ke kanjeng Nabi orang yang lemah. Saat kasar. Orang yang entar ke kanjeng Nabi orang yang benar orang yang pengaruh. Orang yang benar yang Soki, Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal, orang-orang yang tandi kedudukan yang orang-orang kafir saat nikah. Nikah adalah tanda orang-orang munafik. Al-Quran nyebutaki can Sayyidina Umar mun zaman bilan beda tanda-tanda orang munafik dengan Al-Quran sebutaki dalam ayat lain banyak. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Wa minhum, mereka sebagian daripada mereka orang-orang munafik, man ahadallah, mereka berjanji kepada Allah, la in atana min fadlihi, jika aku diberikan anugerah oleh Allah, diberikan pemberian, beri dunya, beri soki, lanasaddaqanna, benar-benar engkau sedekah, walanakunanna minas salihin, kok terjadi orang yang soleh. Oh jangan. Falamma atahu, mana beri sokiyongku, mana beri kelebihanku bi Gusti Allah, dari mana? Bakhilu bihi, cerai. Ya banyak rela. Kok mun teti apa aja? Kok mun beres, kok mun cuduh, kok mun di PC, bakhilu, cerai. Mestinya cak janji orang jadi berapa sampean pak keluar. Cak dente teron di sejuta, kok mun di sejuta sedekah, bila sandi cak rang-rang nego PC. Tak kasih sedekah sampean. Di berapa 1.000, pak keluar berapa saya pak keluar. Sekalian nek tadi reng saya lampe sampean. Kok mun di 100 juta. Ya kiamat orang dua are. Cak dente sogi ya. Malah teh kocak orang se munafik. La in atana min fadlihi lanasaddaqanna, engkau mau beri bi Gusti Allah dunya sebenyak kok sedekah tanden yang cerek nih mau beri ongku falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi, mau beri anu kok ada wis lagi beli tanah, ada ke bayun, ada yang cemruah, ada tetiano, nah beda bae alasana bakhilu medit. Neka tanda orang munafik. Zaman kanjeng Nabi beda ayat senerangaki munafik. Jadi etemu pak. Zaman Sayyidina Umar wahyu lah tak ada. Pokoknya orang yang nampaki kebagusan kok ya percaya ada orang jeria. Engkau asma ada orang jeria. Zaman kanjeng Nabi langsung ketemu orang munafik ini tak bisa. Ya cek perang tak gelem, ya cek iman tak gelem. Munafik berarti lah. Cek kanjeng Nabi saya ngajak. Zaman Sayyidina Umar wahyu lah tak ada. Engkau tak tahu secara batin urus nebaan bi Gusti Allah dan Sayyidina Umar.
Bila nampaki kebagusan, engkau percaya ben kuat semah. Mun ben nampaki kecubaan, maka engkau ya tak percaya ben kau menjauh dari ben. Karena pun la inna ma na'khudhukum al'an bima dhahara lana min a'malikum. Dan sekarang kami akan menghukumi kalian dengan apa yang kamu tampakkan daripada amal-amal kalian. Mun sampean nampaki kebagusan dan Sayyidina Umar, maka engkau percaya aja ke sampean. Mun enten kudu tak percaya aja ke sampean. Mula dateng keruk mungkru abid saya ngocak ting ngocak berperlawan apa bingung saya ngocak kerong kula yang dek kantor aja ya alamat lah aw tangga mulai deh aja lah mulai lawi lu je menerengan no aneki dari compok itu tak langkong nyon hadir je nunduk tok meker ngocak dek remas yang kira nyaman. Oh, jangan je apa fasyong kue penyamanongku. Nah, wa iya kulu tasma' li qaulihi mun ban ngideng akimo nya aja. Agawa aki ke kamu nya penter mun sora omong baca. Orang-orang munafik sini ada pun orang-orang sebenarnya jarang bisa omong, Pak. Jarang bisa omong orang-orang sesoleh nih. Tak pati bisa omong. Orang-orang munafik penter baca. Ki naudzubillah ki cek ngecap kula, je penter mun ngocak cek deui ya sih. Mon omong jo pacet menggiurkan aku kesap mon sora omong re munafik nih wajah-wajah tak berdosa deh ya mau dari muan aja tandi dosa dari muan padahal mu krem udah bunyan apa neke zaman Sayyidina Umar neke berkaitan kalaban syahadah tapi mon ngangka orang saksi ya tak harus tahu dah isi lu sebelum kulit sampean. Wong kok tak tahu dulu mah tak bisa dari dia mah terus tahu. Iyalah dari sebab zahir baik. Bila nampak kebagusan angkat sebagai saksi. Bila nampak kebagusan ya semak Bila nampak kejahatan ya cak angkat sebagai saksi bencewi. Beres. Benar berarti ngokomen orang yang coba atau orang gelak orang munafik. Gusti Allah selebih ngaonengan dah kayak sedele mah. Ya. Nanti hindaren orang-orang munafik nih kan. Tanda orang munafik berdempak. Arbaun man kunna fihi berdempak perkara. Seran orang man kunna fihi barang siapa yang ada di dalamnya kana munafiqon khalisan maka orang tersebut dikatakan munafik murni. Bene mastok murni, bade munafik semurni dia, bade munafik sepur-campuran. Nginanginen somo-soman. Oh sompil kada munafik di anu beres dia. Jadi ngenangin beda saya munafik kholison munafik murni 24 karat wis 100% munafik. Share nega. Pertama, waman kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minal munafik hatta yada'aha. Dan barang siapa satu di antara 4 perkara dia memiliki satu perkara dari 4 tersebut, maka orang tersebut dikatakan adalah orang munafik karena mempunyai tanda satu daripada tanda munafik hatta yadaha sampai orang tersebut meninggalkan satu perkara tersebut baru tak kocak munafik. Munafik mun ki situng dari 4 neka nginanginen somo-soman. Bene murni ki campuran ki nangan. Ya pengajian iut, selawatan iut, manakipan iut. Joget iut ki deki, iya ya. Nyawer deki. Pertama, idza tu'mina khana. Idza tu'mina khana. Jika dia diberikan amanah, khana dia akan berkhianat. Jika dia dipercayai untuk mengemban amanah, jikalau dipercayai dia akan berkhianat. Khianat orang ini. Aduh ya banyak si munafik pak. Leja gu melanggu leja gama gagal. Sayyidina Umar bin Khattab cetak aja. Wa idza hadatsa kadzaba. Tanda yang kedua. Jika dia berbicara berdusta, mau omong guru
ngebos carpak lecek mana ngomong nih di mana pada jarang pejabat saya tak lecek jereng sajubaan bega si carpak lecek apa tore EPC masjid pakai umplung derem aban karo EPC di negara EPC di masjid lah kare tulis neto derem sambian mana ngomong guru bodoh catat nalah cok keboter mana ngomong punya ajar apakah nomor 3 wa idza hadatsa wa idza ahada ghadara jika dia berjanji dia selalu ingkar mau janji selalu ingkar janji tanggaren ojak gula orang sesering ajanji pasti orang nikah paling banyak ingkar janji semakin gampang ajanji semakin gampang nolayanin janji mon orang ko nabi lon takok ke janji nih kawan aduh kok tak bengal janji lek tak bengal lek kok takok lopot lek kengko asma aja lah insyaallah tanggal kengko tak janji pasti je kok tak bumun setia tanggal 20 lang pasti jak kebater jengkok banje tanggal 20 ko yen tarik kemah tanggal 30 lah percaya ra ki lopot kok bari keng minta sapora nil pun engko kalau pae saku nengak engko lah neku HP kalau pae kok pacet kalau paan engko tanggal 30 akhirnya beri tanggalan mari tanggal 30 tanggal 10 tanggal terus saya beri penanggalan tak beri PC mau janji carpak wa idza ahada ghadara mau janji carpak mereka jaga gampang janji mau sampean tak datang aja ngucap insyaallah ngucap tak bisa datang engko anu ya acara ibungku jeung kok insyaallah lamun sampean pacet tak datang ngangkui kata-kata insyaallah ini kedosa mun pacet sampean niat tak datang minta sapa ora bae cek ngaku insyaallah sampean tak datang ke ngaku insyaallah engko ngucap apa kan ngucap insyaallah nah padahal pun pacet niat tak datang dadi ngirem dari lafaz insyaallah mun kira sampean ampun 50-50 antara datang bi tak datang insyaallah takok beruzur tak janji pasti insyaallah mun kira 100% tak datang cek insyaallah minta sapa ora malah tak hanya mengingkar janji mun gadung janji engko mun teti Pak Haji kapi bingkok ti sedinar aduh macam cara apa kongku Pak Haji kapi sini kini Pak Umrah sewatu Pak Haji kapi bungkone bangun kapi porselen masjid ebrino kapi anuan ebrino lampu kapi aspal aspal tibi papenge tibi nyaman maru janji tinggal dadi gemet tak padang setau gelelekah cek gampang janji ya tak pejabat tok maki kuli sampean ki seku dah janji mun kira apa tak tepak janji kula ki seneka ya jangan orang mun kira tak datang engki pun dah ngucap minta sapa ora tak insyaallah mantur muga anu keng anu kepalon deki mun anu datang mun nje aja seneka orang tek dentean sandik gerebe cek kapi yang ki oh bisa monong ku saya tak bisa napa lah jengkok banjir tangan anak buah bunyang kok berempetang pelako kemak tadi mak anu lampu mati tok tadi akhirnya anu bisa akhirnya bode boy cara pakai aja bode boy tadi cek kalak kapi kerepen dia mohon kira tak sanggup malah tek peso orang redeki ustaz peso orang kok dia Bada orang mesen seragam ke kiai, anu ki tak sanggup dari mulai tak sanggup. Oh kiai aja juta genah iku. Aku cak kiai lawi lu kaduh. Senomor 4 wa idza khasama fajara. Jika dia bertengkar dia akan berbuat curang. Maksudnya atau tak melalui jalan yang benar. Wa idza khasama
fajaro mun atokar mun beda perselisihan tak kelabon cara saya bener, kelabon cara curang Pak. Sikat kanan sikat kiri mun paro pate lah sikat wis petade bene mencari jalan yang benar. Mun aku kek bi oreng, aku kek tanah, aku kek sabek, aku kek napa woi, aku kek anak, aku kek kompoi bede mangken aku kek kompoi. Arepuen sing ngromata kompoinya. Padahal Ki Odin mbana tak pernah ngeromat. Ngemban tato ngemban. Berhubung mate kapi bapak abi embun arepuen ring pacet banyak warisanna kompoi ya. Ya beureuh kelemar kan tok lemaing. Arepuen mau hajo sok wah praten embah saya praten bene kompoi ya soki. Mondor banyak bungkon apan mapan. Ya repuan sing ngeroma tereng ngampung odi embana. Montor tang kompoi, bungkon tang kompoi kala nyaman. Tak nyara kelebon cara sih benar. Hati orang atokar kita, orang atokar nih kak, mau nyari kebenaran saya. Akhir deki bujer asalaman, rangkulan, karena nyari kebenaran, mau makin kan enten, kelebon cara curang. Pikir-pikir kalau habis petinju orang se norok de tik politik nih sampai setia ya tokar pendukung wak petinju patang jotos mare deng gundeng padahal patang terkem dia pujar pelampel seporan yang kok gelok noko beri uppercut ben sampai ageblak dua kali seporan jangan ora petinju utak mari asalaman pelampel. Mak bisa pendukung jika labreng petinju. Oh, anu aja 01 aja 02 pancet sampai semangkin kalah habis petinju. Pemain sepak bola patang gence patang tarje patang sikil Pak patang sikut mari salaman ropo-ropan kaos supporter sampai setia pancet supporter saya pancet pemain sebung mana patang selfie cat-catan lewat WA cek porop kaos tukar kaos pendukung ngepancet cek deng-gendeng cek dubudu tadi orang cek gendeng ongko wak petinju lah saya buru kapi bedo kapi ki pelampel nah berakhir mon amoso akhir kelaban kerukunan damai wisan pelampel mare so iya tepak jua saingan tak pada bendera nah setia wis mare no apa cek ben mon mati tak kira sandek tak kira bon mon saking aku gratis rumah sakit itu ya polan diji tak kira tetep mejer mumpah gratis habis seberes beri obat rekare wah kadaluarsa harus saya bagi udah ben engke paling tetanggen saya nyande saya tahlil masuk urus dia saya nyelabot saya kemana selempo juga tak kira sering ngelawu weletina lah cek bika-biaki mau natokar mare tak khosoma wa in khosoma godaro tanten reng munafik nih kan mau natokar lacot Pak keluarga bi aib-aib mau tandi bini masih lempo dia tak pati joko jangan sesitom ngurus abok tak gelem melempo ngurus sore terus mon atokar neka tak sehat mesti mon atokar nyari jalan keluar sebagus sekira berakhir kelaban cara damai anan pakun akor bi anan gele si asal bapak amoso rukun karena pun lek temu jalan keluar lah mungkin kan enten nika mon atokar curang betul itu habisi bakar bunuh mereka wah langsung deh ya nah, neka naudzubillah ya neka tante-tante orang munafik semurni neka salah situ dari empat neka termasuk orang munafik kengki keneng Arab ambun keng mula empat aja wis 100% jadi munafik sehebat beda munafik saya tak murni 100% murni beda 100% beda saya tak 100%
serah engki peneka man idza tumina khona mun ibri kepercayaan khianat, wa idza hadatsa kadzaba mun omong carpak, wa idza ahada ghadara mun ajencih lopot, wa idza khasama fajara mun atokar curang, mun saingan curang, munafik nih kan. Nah, munafik, naudzubillah. Munafik ya neraka kenang napa. Ada orang munafik masuk surga nih kan. Sobung orang munafik masuk surga nih sobung. Pas teh neraka. Markena ngereng kaul mancinengan cek sampai andi penyakit nifak atau munafik, karena munafik ini kadang-kadang menampakkan kebagusan tapi nyimpen kecubaan. Ki bener, gula bi sampean tak oneng secara batin dapun Sayyidina Umar. Pokoknya mau nampaki kebagusan, engkau ya percaya. Kadang-kadang egabe kesempatan bi orang-orang munafik gelak nampaki bareng saya bagus, keng ternyata bucok de lemah. Seneka. Bagus luar tok. Bagus luar tok. Cek bagus luar tok karo casing ki nampak. Bagus luar bagus dalam lumayan. Keng cek sangka mon cek sangka cek sampean cek pekel mon pada orang yang kecuba ke sampean karena sampean pun nampaki kecubaan. Benar ketretes. Nyangka apa? Tafakur kok di saya tak percaya re. Kok ada saja ngenangan nyongok ke bina pangeran. Tidak somber apa ya? Nek temoran ni mon cek banyak gunung ida je beda. Kali panjang je lah gunung ki ya. Lo mancing ke kiri ya. Ki cek salah aki pun beda orang suudzon. Karena sampean nampak aki, gua mak mabuk njok gua tak mabuk kok. Buang ke tasek bingkok keng kaki aciling hajan kok mabuk. Songku ni buang ke tasek dim. Cek lagi nangin om. Ya walaupun cek semungku pacet ongkuan. Oh tapi orang se de tempat pelacuran gelak niat ada wasa umpama. Cuma karena orang pun nyangka sampean dak kasan iki apa boleh. Sini masuk ke diskotik lah apa boleh. Masuk ke tempat pelacuran apa boleh, tempat perjudian apa boleh. Akan cabi pengedar ganja, pengedar narkoba apa boleh. Sekalipun niat tak tahu ke niat. Secara zahir orang pun nampak aki ngak nikah. Nikah Sayyidina Umar ada bu nikah. Zaman Kanjeng Nabi bodo wahyu. Kejadian sineka toron wahyu. Bodo orang sineka toron wahyu. Eta macam orang munafik pak. Cek saking ngamangken. Ya munafik tapi ada saya tak munafik. Cek empat ada beda penyakit kulit sambian nikah. Ki beda walaupun tak kapi mungkin salah situng. Naudzubillah. Hatta yada'aha sampai situng sifat gelak bisa tinggal bisa ilangaki baru orang gelak tak yecap orang se munafik. Nah ini tetap berkaitan kelaban sakseh. Jadi Sayyidina Umar beri jalan keluar ketika sampean mengangkat seorang sakseh. Saya nampak bagus sebailah angkat sebagai sakseh. Ben parcaja da orang saya nampaki kebagusan. Adapun orang yang saya nampak aki kecubaan, kita berarti saksi. Cak percaya aja orang nggak nikah, senikah. Termoga itu ilmu semanfaat, ya. Termoga penyakit munafik nikah yelangakin tining Allah Subhanahu Wa Taala ejawaki daripada sifat munafik, amin. Ejawaki dari orang-orang munafik, ejawaki dari juga sifat-sifat munafik. La ilaha illallah wa an Abi Bakrah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفك أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم وفعلا كرما وارزق الكل وأخلاتك يا علماء نخضى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا منون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله وكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتح بالقبول الفاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين وعلماء العام الأولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها سوسن مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالد عقزم والفقه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه شبوكر بن سالم وكعقل بن سالم كتب الربان وثزم السن شعب القادر جينان وساسنا الشاذلي ثم إلى كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعالي بن عبد البارس كتب شوط البلاد الحبيب الحداد أحمد بن الهبشي كتب المال الحبيب الهبشي وأصول ما في البار الحبيب عبد الله بن حسين بن ضرب خضر الحبيب عبد القادر أحمد جيد عبد الرحمن سيد أولاده مرمضار وإخوانه عبد القادر محمد جيد والحبيب بكر كرسي والحبيب علم محمد بن علي بن عباس المالك والحبيب عبد الله الحداد بانيل ثم لصاحب الحول الحبيب محمد بن عدروس الحبشي سرابايا والحبيب محمد بن أحمد المحضار وأصولهما وفرعيهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخنا سقا والحبيب عبد القادر وسيسون الحبيب علي سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الفقيه والحبيب صالح وصحابي الحميد دانق والحبيب هاري بن شبكر بن سالم والحبيب محمد الدرب أجمعين وأصول ما ثم إلى روح جاسم نور سالم وزوجته وكياجي هاشم رافي وزوجته ثم إلى روح الجد مهاجر وزوجته ثم إلى روح الجد عبد وزوجته الجد بن وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلم علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا وتلامذنا وتلامذاتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة لا تجعلنا وإياهم من الشر والضار الندامة أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا
أن الله سبحانه يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية وقلبا خاشعة وأذنا واعية وعلوما نافعة وعلمنا وأسلافنا صالح مثل جلس نوينا وعلم طلبنا وعلم قسنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. الوالدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا تتوب رحمنا يا رحمن وصلى الله عليه وسلم.